Hello, Tuni hichi cookie channel ve a kanam mi te zo si na bon win lim na hikit no win koi to bang hichi channel subscribe nai lo hon subscribe an ke bol win lang a koma bell icon chon na me in lang notification to ola koi le chon video hong kya upload zo se hi aban nei cha an na vet jing the a hi Tuni a hi Burma boy na aban nei cha in sei kit no hitin Burma boy na hi a boy deu jengin aban le jungta ho jong hi acha dan hi a strict deu kit tawin adi senin journalist ho chunga hi tu a hi pan ala kit novin aji chu thil so ho thil boy ho hi izakai aki het no ho jong hi journalist ho le reporter ho a kona ki he a hi in hi je a chu ama ho hin hi cho a ki su thip lo wai le i thil in a to ho ni thil bol ho jo siu hi mi pin a het ding a hi ti hi kichama ma a hi tawen hi je a chu mi thum jong hi chi World Press Freedom Day ti a anaman now Sunday ni a jong chu mi thum anamat be ke novin amao anamat ho mi thum ho jong chu hi chi 505 article 505A hi Charles abol khum kit novin kum thum sung jela dingin hiti chun Charles anabol khumovin anaman kit taweti a jong chu news a kona mo a hi in hiti sengmai kiti kachin state na patna chief editor ama hi mit kina kiti hiti news a kona hi a hi in ama hiti news hi Burma sunga dinga jong alui pen a hi ta in aban le hichi aman asei be kit na khatna chu tu le tu a Burma te thil na to hi adi thei po in jungta vai hop dan he adi thei po in aji chu 2013 na application ana ki pi a ama hon hi ta chu semi government dan dewa proof anabol a hi ta in tu a ipi bola akha ki no ham ti a jong chu temna anabol kit nen amana sei be kit na achu hichi jungta hon tu a journalist ho a bol dan hi a hi le igam sungu wa hi ipi lungjong le imit sina a hi lo le I kol ki hup ding ti a hi ese yo a hi in a hin la hi chi chu journalist na to ki to lo a hi in hi chi chu ke ho tup le doi jong a hi di poi ki hon ka tup mo le ka doi pe nu chu a hi le gam sunga thil hung ho dan ho izakai hi adi lo ho jo se hi khol chila hita chu mi pi het sa dinga journalist ki phut ka hi win ke hon hi cho chu ka bol thei po veti a jong chu news ho chu het sa na anabol kit nen aman asei be kit na chu hi le tu a jungta hon cancel a bol pi news za chom ho jong hi Myanmar Now kiti 7-day news Mijama kiti Democratic Voice of Burma kitit media kiti achule tu a iga sayo mitkhna kiti journal kiti hi cho se hi a license cancel pe wa aban le tu chana hi news report paging ho jong hi amat be jing veti a jong chu news a kona chu mu a hi in ama ho hin lam kai za chom ho jong anamat no chule tu le tu a amat do ho alien ho jong hi iga het theiding wa news masalanga jong chu kan phon do sa hi ta jong le hi chelaya hi new khat ga vekit no hitin April 24 ni a chu matutu tha kiti ama numei khat anamat no chu achapa to anamat tha no chu a hi in aban le April 27 ni a jong chu Voice of Myanmar kiti VOM editor in chief Uyan Myo Lin kiti pa jong hi 27 ni a chu anamat no a hi in aban le 29 ni a chu Chin state na kona Boy Uk Thang kiti ama jong chu anamat kit no a hi in aban le May 1 a jong hi journalist Mathazar kitipa jong hi anamat bekin a hi hichiba amat ho si siu hi tammo mong a hi tawen aban le tu a in seido ho si siu chu halkhat a leader lang ho a hi win neu khat alien deu ga het theidinga tu le tu a Burma sunga press la ajong alien loi ho in seido wa hi in mi som get amat no hi in a hin la mi som get min ho chu abona ken sayen lang la saubi se dinga hi za achu neu khat hal ehon iga het theiding wa alien deu ho le editor langa jong alien deu a chief ho in phone do wa hi in
ije a chu tu a jong hi Burma sunga thula a hi a ha hle eta in ahung ki patti la chu masanga chu ka Facebook ho a hi lo le ka WhatsApp ho a hi lim hian lang video hian lang a thu hi jong le ti chun ani a hi dim se na hung ji a hi in a hin la hi cho jong chu tu a hi hung thei ta lo a hi in hi chi ho media ji a hi media su boy ji wa hi koi ma chan hi chi chu journalist ta lo chun I ma cha a bol ngam ta lo a hi win a hin la tu a hi Burma se pai ho hin hi chi journalist ho chunga hi pan a ha la le ve ti jong chu news a ko na chu mo a hi kin nen a hi chule iga head bedding over April 18 ni a Zuki Tazumi kiti kumsom lilenga pasal khat journalist song anamana veti jong chu head deu ka ta sanin ama jong hi kumthom adinga case abol khum a hi in charge abol khumwa aji chu ama hon aseina wa chu a hi le fake news ti chu news di lo hi ti chun hlang phonga na theja eti a chu anamat no a hi in ama jong hi kumthom adinga hi ti chun charge anabol khumovin aban le iga het theikit deu khat jong chu April 20 ni a chu Myanmar gamsunga anakiman hi chi boina je anakiman mama kita jumi kiti jong chu Japan chief cabinet secretary Katsunobu kiti hi chi pa chun ama hi Japan top government spokesperson a hi in aman hi chi Myanmar ho ko ma thu an pi wa chu 20 April ni a chu hi chi kitta jumi kiti hi an hla do wa hi in a hin la tu chunga hi chi juki kiti pa hi kumsom lilenga pa hi chapa wang hi kumthum adinga charge abol khum ta ve ti a jong chu anaki sei ki nen a hin la to a hi Japan government in ep an saiding ham ti wang chu head chet hinai lo a hi tu ni chun jungta force hon hi chi sagain region langa jong hi thil ho anagu kit noven mun chum chuma hi tihin akizo noven aban le scene in village kitina khu a jong hi in phapep ma in hoidom do ma hi alut novin hi chiwa hi amao hin sum hi hen lang sana hi jong le aban le agan cha ho ti chu vo cha hian lang a cha hi jong le hi ti chun anakimat novin hi chi gama ko na chu anakil ho do veti a jong chu mo a hi in hi chi Sebo township lang a hi in tuni mama a hi chi thilsu jong hi hlung a hi ti a jong chu news a ko na chu mo a hi in hi chi ho hi amu wa hi la in kom ho jong hi akichawin ni ti chun anazam mangam ta ve ti a jong chu news a ko na chu mo a hi chi aga lut na wa hi gam nei ho jong ai nei te jong hin akichat nova hi ti a chu anei a go ho jong it talowa anazam mang a hi ta ve ti a jong chu news a ko na chu mo a hi tu hin Kachin state lang hin sei ki no hiten Kachin state langa jong hi nasata a boina kit nin hi chiwa jong hi police chief khat anathat ki tawin a hi chi Manasi township police station a hi a chief pau ti chu alam kai pau alien pen pa jong hi Kachin ho chun jan hi pungit la a chu anathat tawin ama jong hi police major a hi in amin chu a hi le hen thet atiwin hen thet hi ama hi apet pe na hi chilai police station a chu anakap li ziang a hi in chule police officer dang ho jong hi serious ta a hi ta chu akitong kha ve ti a jong chu news a ko na chu mo a hi in hi chiwa resident hon a sei naw tile a khonei hon a sei be ki nawa chu a hi le KIA ho hin meile thala hi ta chu attack a hin bolvin hi chi Mansi township ma police station chu a hin hal hapeyvin a hi le hi chi Mansi police station chu to tatmado ho kem hi kinai cha a khat kit a hi in ti chu military light infantry battalion 319 ho hi akom ta chu hi win ama ho jong hin hi chi police station attack a hin ball phat no win bomb ho artillery ho jong hi a hin kap mo win hi ta chu nasata ki kap to na an umeti a jong chu a khone ho chon report an ball kit no win a hi a hin la hi chi KIA information officer Colonel Nobu in asei bekit na a chu a hi le
KIA hin ai ti apat na military le police hi ki dodal lo a hi in a hin la ama hon civil protester ho imacha susilo ho a hin thawa patna hungki ki pan a hi in hichwa hi ki kinung chon tapun ti a jong chana sei ki nen adi ese na police ho hin violent aza o hi di lo a hi ama ho zo hin control a bol deu a hi in a hin la tu a hi tu a mi ki thana ho a police station ki bulu na ho a jong hi tatmado ho to hi ti chun kho movin civil ho ahung ki jot ting le ama ho hin hi chiwa pa na hi panala wa anakap li ji wa chu tu chunga hi chi police station hi attack anaki bol a hi ti a jong chu ana sei ki nen a hi chi Colonel Nobu in asei bekit na khat na cho hi le hi chi KIA in police station ki attack hi tu a hi a China jong a hi po in hi chi sanga na sa jo a police station ho jong ki attack jingin tin police le military jong a khen dan na tapon te a ban nei cha a hung ki bolding a hi tai ti a jong chu mi pi ho he nga chu het sa na ana bol ki nen a hi I het ki deu khat chu hi chi KIA 10 military camp anala api alubom ki ti na jong chu momok township ho hi ai in hi chalaya jong chu ama ho hin tu a hi nungla ding ti a hi panna sata alao a hi in a hin la KIA khutna ko na nungla zo lo je wa chu tu chana hi ama ho jong hi boina ato a hi aji chu tu a Kachin state hi attack bolding a hi le chun hi chilai kem chu hoita ama ho hin ana tu na layo han lang hele helicopter kinga na ho jong hi in aban le China ho to jong communication nom ta alha na theyu a hi je a chu tu chana he ama ho hin hi chilayong chu a boy pi jing we ti jong chu news a ko na chu mo a hi chi World Press Freedom Day aman ni wa leader ho anamat je wa jong hi mi pi hon no mo asal he jengwin adi se na golhang nonga ti chu jut ho hin no mo asal he win mun choma he poster ho a thil ji win aban le hi chi news akha pi ho lim ho jong cho mobile a hi ti chun ki choin mi pi ho hi anavet sa win protest ho jong anabol kit na veti a jong chu news a ko na chu mu a hi tu ni chun KNLA hon jong Myanmar military ho kem anala wa patna IPP ala do ham a hi lo le thal izat ala do ham ti ho jong chu media ho hinga het sa na ananei ki novin hichi kem anala naw chu ai le tholita kem kitina anala nawa hizat hi anamu do a hi in veleuhan alim ho jong hi atam le jengin hi ta hi Burma se pai ho chu mai sandan da no hi itiam khana boina ting le hi chu ho bom hong na he a khet jengo a hi in mi a kap kha lo heta lo hi ti a chu pangjeng jiu a hi in hi je a chu hi chu ho hi tampi ala do a hi artillery ti ho chu hi chu ho hi a hi ti rong chu iga het theiding wa chalaya kan vet sa hin tin tu ni chun Kayan state langa jong hi nasata ami pi hon ki jot na ananei ki noven amau Kayan state ho jong hi Korean people ho cho a hi ven hi chiwa jong hi mi aza in hung pot do vin ki jot na demoso township ma jong hi ki jot na ananei ki noveti jong chu news a ko na mo a hi in tu ni a hi ki jot na lang ho hi in ha sei lo diu a hi in aji chu news adang lang ho zo hi hin ha sayu hitin hi chi tu ni a hi chi Kayan state lang hi in a phone kha lo je wa chu tu ni a ken jaw sa hi in mun choma ho jong chu ki phin na chu tho a hi ki zot na ho jong mun chom state ra choma jong chu anei jing a hi in a hin la ki zot na lang ho sa nga hi thudang ho zo tu ni a hi in ha sai zo deu a hi tu hin Chin state lang hin sai ki no hin tin Chin state ha kha ki ti nalanga jong hi sepei ho to hi chi Chin state ho anaki boyuvin hi chi Chin state ho hin jungta troop ho hi akemowa aga bulu a hi in a khonei ho khanin a seina a cho hi le hi chi bulu na hi nge chi kem attack ga ki bol na hi pung som la khat la a hi in mi li a ki thatnen
aban le mi som lang hi na sata in akitong kha ti a jong chu news ho chu het sa na ana bol kitnin aban le hi chi ki boina hi news a ki modana chu a hi le May tarik ni a chu Chin state na hi mi anamat no a hi in a hin la hi chi chu nin hla do pi win ti a chu ana sei win a hi le se pei ho hin na sa lo ta a na koi je wa chu hi chi a khonei ho khanen a sei be na a chu a hi le hi chi nin hla do pi lo vai la na ke mo hi attack hung ki bowling a hi ti a jong chu warning kana pi ve ti ai wanga chu se pei ho en ana sa lo je wa jan he a chu attack aga ball win hi chi attack a ball na wa chu mi li athat no win mi som le ti lang hi akit na sata na ki tong kha e ti jong chu news a ko na mo a hi in hi chi thil so hi Sunday ni langa pana chu na ki pan a hi in Sunday ni a jong chu mi li ana tha da no a hi in hi chi hi Myanmar Military Light Infantry Battalion 645 ho a hi win ama ho hi nini sunga hi mi gate athaw a hi tai nini sunga hi mi gate athaw a hi in tu a aga attack na pen no chu a hi le Chin state na Falam Kitina Lampi le Kalei Sagain region lang Lampi akikat na lai ta ama ho kem chu aga bulu a hi in hichina a hi nini sunga hi Chin mi ho hin mi gate athaw a hi sepai ho hi hichi chu news ki mu a hi in hichi news ki mu na a hi ama hon a sei be kit na wa chu a hi le truck nga hi sepai ho hi ong ki tha tol kit no vin a hin la mi pi hon lam lien ho a block je wa chu hichi sepai ho hi hong lut man lo a hi ti a jong chu na sei kit no vin mi pi hon news so hi nga sipai ho het dinga flash ana ball kit no chu a hi le tul hasunga hi kami pi ho hi nen hla do pi lo vai le ichi sanga na sajo a jong hung ki ball kit ding a hi ti a jong chu news ho mangcha a chu jungta ho chu warning ana pikit no ve ti jong chu news a ko na mo a hi news so hi event nai le mun chom choma hi anti regime civilian fighter ho hin nasata Myanmar jungta force ho hi attack a bol jing da no ai ta in tu a hi ethnic armed group si hi ta lo ethnic armed group hon training hoi ta na pi ho loi jong chun mi adang ho jong training hoi ta pi ki nova hichiwa ko na chu ama ho hin police outpost yan lang anga chat deu no ho attack a bol jing da no ai ta in tu a jong hi make way region langa jong hi anti regime civilian fighter ho hin hichi jungta force ho hi attack ana ball kit no win nasata a Tinlin township makeway a hi hiti chun kap to na ana kit nin a hi ama ho jong hin thal ki siam thu ho mangcha a hi sepai kem ho hi abulu zeng a hi ta in zan hi a jong chu nasata a local mi ho le hichi jungta force ho hi ki kap to na ana umin pungsagi minute somli le nga jingka langa patna cho ana ki kap to win a hi le hichiwa hi sepai ho hin ajo lo diu a het pha na chu ana ki nong khin kit no win ana ki nong khin na wa hi sepai reinforcement ahung kit no win ahung ki tha atol kit no win gango kitina a hi attack ana ball kit no win hichi hi pungko makhai pungko leke jingka langa ki kap to na a hi ki nin aban le hichiwa civil mi hon report anabol na wa chu a hi le sepei ho hi mi li athi in aban le hichiwa civil langa hi mi thum ka thi ve ti a chu report anabol win akitong kha a hi lo le khuti ta serious ta akitong kha ho wang chu report akimo poi ti a chu ana sei win sepei lang chu I to banga ke tong kha jong le hi cho chu report aga mo lo diu a hi ta in mo ama ho chon athi amo ho chu report anabol a hi in aban le military langa channel hon a sei kit na a cho hi le military ho hi mi thum na sata ena ki tong kha in aban le civil ho hi mi thum a thi e ti a jong chu an sei kit no win a hi hichi ki kap to na hi Tinlin kitina region komla township komla hi a hi in hichi township komla a jong hi mun chom choma hi mi pi ho hen attack ana bol da no a hi in hichi khonei hon a sei be kit na wa choile Sanyen Minto village a jong hi nasata in
mi ki kap to na kinin ti chu civil hall le jungta ho ki kap to na kinin hi chiwa chong hi jungta hoi tamta ki sukha dingin ginmo a hi ti a jong chu civil ho chun news reporter ho chu het sa na anabol kit novin a hi tu hin AAPP report nangai hlakit noitin AAPP report dung chuya chu ni som kole ni thum thin ni tu ni Tuesday ni chana mi thi ho ana saidan chu a hi le mi thi tu chana hi zasagi le som gup la gup a hi ta in aban la akiman momong hi mi sang li le zagit la som li a hi tai ti a jong chu AAPP ho chun phon do na ana nei ki novin a hi wangsit ta in NLD MP khat bompo na ana thikit ta in ama bompo na hi chi bompo na mun cha hi le bagori zon lang a hi in a khonei ho khanin a seina a chu a hi le hi chiwa hi police hon anamat no a hi in aban le hi chiwa nungla ding ti a chu mi pi hon attack a ball vai le hi chiwa hi ama hin ananong pi povin aban le mi pi ho dodal na achu sepai langa mi thum hin bom in sep movin a hi le hi chiwa hi civil ho jong mi tampi athi eti a jong chu news a ko na mu a hi in hi chi mi thi na hi garden gunbilar village kitina a hi anathi a hi win aban le hi chiwa hi chi NLD lam kai pa jong hi anajaw a hi uthet win liang kiti ama jong hi chiwa hi anajaw kha a hi hichiwa a garden nei pa jong hi anathi tha kitnin aban le hichiwa hi mi nga lang anathi a hi chule police ho jong hi nasata a ki tong kha kit a hiu hichiwa hi mi pi hon a sei be kit nawa cho hi le hichiwa jong hi mi pi ho hin gorilla protest song ana bolvin nasata a ki phin na ho jong ana nei veti a jong chu news a ko na chu mo a hi tu hin February nisim khatna patna mi thi mi kiman a hi lo le detail ho aban ban chan AAPP ho dungjuya cha anaveu hitin aji chu ni chenga hong ke sei hi jong le I confuse diu ka ta sanin ina het them lo diu ka ta sanin hi chwa hi alim ho jong kain ta do in aban ban cha anang hon jong ana sim leu chun namu thei diu a hi in athi ho a hi le zasagil som gup la gup a hita in aban le chapang athi mong hi mi som nga aling ta in aban le sepai hon amat nawa thi hi mi nga a hitai ti a jong chui chalaya hi kita do a hi in aban le tu a hi akiman ho hin sei kit no hitin civil mi kiman mong hi sang li le zagil la som sagil le li civil leader kiman ho ti chu political leader ho aman ho hi zani le som nga a hita in journalist aman ho hi a hi le som gate aban le arrest warrant ti chu mat dinga sepai hon list abol do ho chiu chu a hi le sang le zali le som le sagi hi cheng hi a hi tu hin airstrike anabol nawa mi thi a hi lo le mi anazam mang ho anaveu hitin total cho a hi le 76 clan ho hi airstrike anabol khum a hi in aban le mi somni la khat athi in airstrike hi somli le nga ve aki bolin ethnic armed group abol ho hi a hi le Korean National Union ho to Kachin Independent Army ho a hiu ichiwa hi Korean mi ho to Kachin mi ho hi airstrike anabol khum a hi aban le refugee anazam do ho hi mi sang som nga aling tai ti jong chu nichalaya imu theiding wa kain ta do a hi in tu hin economy lang hin sai ki no hitin a loss dan no hi ga velo hen US dollar ga sai le hen 3 billion lang hi loss a hi ta in aban le economy grow lang hi le 10% bo a hi in aban le chewa hi company registration ho akhi dan cho hi le 87% a hi in aban le hi chewa hi suspend anabol ho a hi le project ho
analo hinglo ho veleu hen som nga lang a hi tai ti a jong chu news a ko na chu mu a hi in aban ga vekit leu hen tu a hi poverty and hunger lang ga sei leu hen ti chu again thading dan ho an sei wa hi in ichiwa hi tu chana hi a hi le chun 3.4 million ho hin ne le cha langa ha sa na nei tawin 2022 lang hung hian lang le ti chu khowei lang chana dinga ga hi sa ma chu 27 million people lang hi hungen thading a hi ti a jong chu hichiwa calculation anei a hi in aban le tu le tu a anato na akona hai ho cho ai le lak thuma pa na lak li chan a hi win chiwa hi ga vekit leu hen government job ti chu government akona anga ho hi ai le lak ni hling ai tai ti chu a hi in tu hin aban ga vekit leu hen abana hi a hi le chun mobile data shut down a ball ho chale broadband wireless ho shut down a ball ho le social media ho akha ho jungta force on ana phallo ho chu a hi in I cho se hi namu thei diu ka ta sanin nang hon chong I cho hi na het be no mobile sim leu chun hi chalaya hung ki ji do in I cho jong hi hoita a na na vet theu a hi thain langa jong hi ki jot na ana nei win a hi le hi chi ki jot na jong hi mi thum jungta force ho hin anaman kit tawin hi chi kimat na a jong hi sepai ho hin tear gas ho le bullet rubber bullet ho hi na sata in anaka mu veti a jong chu news a ko na mu a hi in chule jungta ho hin mi zale som gup la gate permanent staff ho jong hi ti chun fire ana bol tawin ti chu ana no do tawi ti a jong chu news a ko na mu a hi in hi chi mi zale som gup la gate ana no do ho hi a hi le April 29 le 28 na to na a chi lo je wa chu regular ta a chi lo je wa chu hi chi decision hi kila a hi ti a jong chu government notice so chu a hin pewin aban le ama ho hi permanent staff permanent a hi win a hin la regular ta a chi thei lo je wa chu ama ho jong hi cancel ana bol pi vi ti a jong chu news a ko na chu mu a hi in iga hi sa ma a hi le lungsit om le jiang ovin ama ho din munai ga ki chanai le tu lai ta ani le cha ha lai ta hita anato an ho jong asu boy pi ki no vai le chun gen thei mong deu a hi in aban le achi le awa le ho jong hiti a cho ama hon akap jing wa le koi jong chu government na tonga chu ga chi ding ham na a hin la ama ho chan hi iga bet nai le chun lungsit om thei le jiang ovin a hi tu ni news ki mu dung juya chu Myanmar Air Force ho jong hi mi som get lang hi azam mang ki tawe ti a jong chu news a kona mu a hi chi hi sergeant khat le captain khat masanga pa na CDM ana join ho chun news ho hinga report a hin bolo a hi in a hin la amin ho hi seiding a phal povin tu a jong hi sergeant mama ongza ya kitipa hin CDM a join pan kit tai ti a chu April chailanga chu ama jong hin CDM a join pan kit tai ti a jong chu news a kona mu a hi in nga hi sa mai le tu a sepei hon Myanmar sepei hon ama hole ama hon awan leng na san jong ki sim thei nai lo wa hiti a captain langa alien deu ho ti chu Air Force langa alien deu hon adal ha kit no vai le chun ming online hi a hung wang sit na ding hi sort talo hil a hi ti jong chu iga het thei ding wa tunia in phone hin tin hi chi 21 days straight a ball na wa jong chu iga vet nai le jan hi news a jong chu na model a hi in helicopter khan ho akap la I jeng thei bang chu civil mi mai in hi ti a ai lo le thing noi mi khat mai in hi ti a I van leng kap la thei dinga van leng ki tol ti chu tu a hi ming online jong hi lunghang hle a hi ta in a hin la a sepei sung wa hi khuti ta a expert ta a van leng tol team hi umbi se lo a hi win a tol team ho zo si jong hi zam do wa hi ti a chu CDM a join a hi in tu a sepei khat jong in a sepei khat a zam do pan a seina a jong chu ama hin a sei kit na chu hi le Megalodon kiti Air Force
command a hi en ama jong hi Air Force command ama hi yangon langa commander a koyo a hi in hi chapa jong hi CDM a join a hi tai tua aman report ho ti chu news report ho hinga ana seina chu a hi le ke jong hi government technical institute na hi graduate khat ka hi in a hin la tu a hi sipai sunga ka sunga hi mun phit ho a hi lo le mun thi a hi lo le nian lu ho powa ipan sa ve ti a chu ama jong hin na sata adem na anane a hi in tu le tu a jong hi mitila kitile mcway a air station ho a jong hi a reng niem lang ho hi koi macha anom ta poi ti a jong cha ma hin report anabol be kinin a hi chan chu tu ni Myanmar news in phone theu hin tin update atha imo kit no vai le jinglang le in sai kit deu hitan te ka ki pa e